Hello friends, welcome back to my channel. Matakas ngi nga kwa ban batay yepi shipang kawi ka film ka bakrteng song bat balpen mi house name arjar arpau. Haka basdang ka film ka pen I ya ka snem arjar arpau. Haka bakaprtei ka dang mat yo corona virus. Hak jing shaw la nang kam snu shushu haka blakot no daw covid 23. Kibriu kila syong ying hadu arspa kat santayo wala kataru kajingyap kala nang kyo hadu 100%. Kibriu ki hampan tes corona man kasngi online lemba uap. Tang shudon corona kibriu na po sanitation department kinra bej ya kibriu sya quarantine center. Kakana ka ong basisin bala ra sya kyusun om judon padang wan paipat. Karibur ko ke dona ka curfew bat kibriu ki hampan syong kap pu ying tang shupan khen la shu siat yap iki nang tang yu I we somla bupan poi ki tia syaki ying kisem ubakerteng uniko la sha yu ban yai na ko ki jaka syakoi pat namarudon ya ka jingdeng kti bustem kabamot ba ula ban om syakta ha coronavirus wala ula pat ban penipit yaki bay uniko utre ha company jong ulesta musyak pan poi ki mar ki mata syaki briu ki baruspa nang talapan I hang ne yakui ka barus pa kapay par Griffin kabasa rengkat padulok jongka William bat ka kun jongka ke Emma kumbalong lem kiwi ki kena kala syakta ka klam kubit badlong marway ka kwa ban yo parlok ndai ka kmi jongka kam sya yaka namar ka ong bakala ban syakta ha ka klam nalor ba ka donru yaka jingpang ha ka met jongka adin kani gila shim yaka tes corona bat kim shim la syakta ai ha ka tahi ka por uniko ulawan poi ga jingkang ying jongki ban wan ra ki tiar jongki bat peniat lemba kemacin bat ule yok pediang ru ya kejing ais ngopha na ka paipar adin bulu dap kam uniko ulakol ya ka samla jongu kasara ka basa rengkat bat ka kmi jongka kalita uniko umpat ya kendu markamat ya kasara namar ba ka hap ban syong bet haying ban pet ya ka kmi jongka uniko ula panang pisah kenang ban yo thit yo jingdeng stem na ka banta kasara na ki breu ki badi belak kikwa ban yo phat no na kata kanong ba kanang ban yo ban im kajing im kabasuk bat ka balai lui wala kajing tit yu ne jing deng stem kalong ka ba be an nrei uniko ula kucing wat ban penyo na ka benta kasara nang tangi le yu I se ka wai pat kanong ruai ka paponam ka bakerteng ka me ka badang ruai yi kajing ruai bala request ki fan jongka wi ni ki fan jongka udusar ubaju operate ya ki drone ubala pa pisai ka $6 badola taxi ka wong baga jing ruai jongka ka aimin sim yu ha kani kapur jongka jing yele hadin ka jing ruai ka be ka kol yu dosa bat kali yu shipang ka kam ka jam jong u bat dosa ru ule tu lot iki baro bat kani kala nang penjan ya ka jing yete jongki nang tala yu I uniko ba ulai ban bisit ya ka stara bat ais ngobha dakilat ban ro jing dro namar ka juso tanat ban dro bat ula tho ru ya ka potri na ka benta jongka menmit kat ba uniko bat ka sara kidang video call kalita kalawan bat kali tu ba kasara paksupang andai uniko ulakular ba unwan kloy karbala sheying jongka hamar kata kapor ka sanitation department kalawan ban tit jingkang ukli jong ka sanitation department uharlan ulalap ya uwi priu bopang covid pelaj na kejaka sumar bat ula penyap ya nang ta uharlan ulawan na jingkang jong kasara bat penti bakam dai kata kaying hadin kani kila laj na syakawi pat kaying kabamarjan bat kila say jubor yu nangpang ban yo ban yalam no haga juga por uniko ula syong dakapan ban lej ka ying jong kasara marsan poi uniko ula aiman simi kasara baki ege baro kin salong jai bat kin salong ba kasara kala ong yu uniko bo lej paino namar lada ja balam kin sa jenja andai uniko umshim langit bat ula syong bet habar ke jingkang jong kasara kumni baro simit kilekren sipang ki ege baro ha ke jingide jongki nang tali I ulok ka paipa William udang kremi na ying hakapor balamit ba andai syua pun mi katanga jong u kalakang yu bo lej kawala kali yu syano bu umur ban lej katomit William ula jumpa bu udan meeting kapai par kadan kijing subas ni yu lok jongka andai kala sya yu ban lej andai ude ban thang no ikisop ti jong u anda uan pai sheying nang tali yu I bu William ula lej ka ying jongka me mat kili penlut ya kapor tang armudi plan kijing subas ni jongka lok jong u kala pau syai mata haba William ula wan pai ula ha ban thang no ikisop ti kumbalam pata kalok jong u haka step ko babut niko ula kendit ba utia haka jingkang kasara kaba kasara ka haban le tes yalade badi kalita ketmi jongka yalade kam dan jingpang ai ndri kalita kadon yo knyang covid bat banta kala haban le sa quarantine center
Uniko ula kerpat ia kesara ban pet no padu. Handai kesara kalau ong bakam nak ban i ialah kekmi. Aku bakum kata kecing long. Kalau ong ru bakala ban kesin ke bakado ban ikendu nomor ke sanitation department. Kan sawan poi akan aku nak keleman ban lam no iki segiusun. Uniko umla sya ban yo snawi kini bat ula kular. Baun penyo iku baca stem nak benta jong kesara. Hadin kata ula kol ulista laula na ban penyo iku baca stem nak benta kesara bat kekmi jongka. Ulista ule tu ba umdan ya kita dari itu ba ke Griffin family kala pandan. Kibalong kinong kai baca stem. Apa kata kanong ba? Asun poi hiyeng ki Griffin Uniko ule kerana William siapang ke baca stem dari paipar kala kendit. Kum nombo Uniko uyo jentip. Bat kilo ong bakim simle kum kata kakam. Uniko ule yai kerpan bat ke paipar kala ong ba kam dan syu. Handai kali tu bagi don kibriu ke badang dan stop bat kala aye ke address jengki. Bat ba udai ban poi no kam kloi sya katai ke jaka. An sipang Uniko ule poi sya ke building ke bekenja.